Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia ko na iyari na rin ako, makapanggulala na sa iroy na gugo na pananadong. Na orag isa'y nagu pamadaw patak. Apa berada pemanati kita na so kapalapi dari mbeng kapu makota niya. So sabala po marandang na di pernah katawan o tao na taari po upan diday so iyakin upan dengan. Kako makasara sa lambung ako panggagapak ke dila na nainuntaan na diridu na tadamang ko kugudung adarakan nakitangkapan. Kasumini na raso ulan samo magasa utuan napasubang nga so karani satu ang para ko sa bangan nasa katino. Salam.